وسوسة الشياطين فأهل السنة والجماعة يثبتون الوسواس يعني وسواس ما هنا عقيدة مسألة هنا هكذا يسأل الناس نعم لأن الذين ينفون الشياطين بشيطان أن نامنهم شيطان يلم ملائكة يلم بلهم إنكار ما يرقود فلاسفة معتزلة فلاسفة طبعا فلاسفة إنكار يرقال الوسوسة من الشياطين الفلاسفة ماذا يقولون ما في هناك ملائكة أرو أجسام أكال يالله ملائكة كنف يالله من كسكس يلم الملائكة هي قوة الخير تفضل والشياطين هو قوة الشر يا خير وده خير ميقفافا إليه ملائكة يبالال بتكاراني ودمو لشر شر نجر كفو إيه شيطان يبالال إنجي شيطان من كساك الشيطان ميادر بيهد ميمتا ميقواز يلم ملائكة ملو أجنها مثلا وثلاث وربع إيه يلم النسو زند وهذا باطل إيه نفسي أرجو من وسواس ميوسوس إيه لبلا ميوسوس شيطان وسوسين شيطان يلم بدأ سأقلاني وجه السماء بكمان يوم نجر أنت أرك على أرك منهم يعقوت جي ميوسوس ميوتوت مياسوب يلم هذا باطل إيه باطل لو بقرآن بحديث بفطرة بعقل بتموكرهم كلهم يتوقع أنه ميوتوت ميوسوس نجر دار وأنت تعرف في نفسك سنت خير نجر للسرعة السبب الشيطان متو نجر يامتا كذا ليسناك لهم يموكر وهكذا سنت شر نجر يراك شيطان يسوب الله على وزي بكل وزي وهذا معروف كان حتى في الجاهلية لا يمكن يعني معروف نقل قال ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين أهل السنة والجماعة من أهل الشيطان وشن الله أن فتر يوسوسون للآدميين لسول جوج يوسوسان من شر الوسواس الخناس ويقصدون استذلالهم ما ساسات دياتفوا زلات فاتلا ديورك يفلقان قال الله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا قال بعض المفسرين أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا تؤزهم أزا مالت عزيز المرجد عندست سيفلا من سنتكتك ميشتونه دمصنا إيه عزيز إيه مربش مالت إزعاج يربشواቸዋል ያቅነጠንጣቸዋል ማለት ነው እንዳይቀመጡ ማዕሲያ እንዲሰሩ ወደ ማዕሲያው ይረብሻል ያሯሩጣቸዋል ያስቡላቸዋል ማረፈ يزعجونهم إزعاجا إلى المعاصي قال ويترصدون لهم يتبابقواቸዋል ሁሉም خير ቦታ ላይ ቆመው ለመመለስ ሁሉም ሸር ቦታ ላይ ቆመው ለመገፋፋት شياطين قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وملكت شيطان وحي ألاቸው ولهذا جاء ابن عمر وابن عباس كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيل لأحدهما إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه قال صدق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه قال وقيل للآخر إن فلانا يزعم أنه ينزل عليه قال أحسن صدق قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الشيطان نزول على الشيطان وحي على الشيطان وحي ميارقو وداجوچو ነው ተጠንቋዮች ሳህር ድግምተኞች እነዚህ በሽተኞቹ አስፈን ሸር ነው ቢሰሩት አብረው وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم تتنكراكر شبهه يسطال انتن حقኛን ለመከራከር ለፈለገ ሰው شيطان يناول المؤنة እንደሚሉት በጦር ሜዳ ስልት يناول المؤنة صدق ያቀብላል ማለት እንትን በሉ ይላል እንዲህ በሏቸው እንደዚህ القصة هذه في سندها ضعف بعض العلماء أثبتها قصة الشيخ النجدي شيخ نجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النار محمد بلو ሲሰባሰቡ ቁረይሾች ከነሱ ጋር ኢብሊስ ተካፍሏል ኢብሊስ ከሼክ ከነጅድ የመጣ ሽማግሌ ባለ ጉዳይ በሱ ከነሱ ተካፍሎ የሚያመጡትን ሐሳብ ውድቅ ያደርግ ነበር يعني እናውጣውና አባረረው ሲሉ ላ አረቦች ይሰባሰቡና ተጠናክሮ ያወጣቸዋል ይላል አቡ ሙራ ፈትዋ ይሰጣሉ مشهورة ተጨንቆ ጉዳይ ይዞ የስብሰባው መሪ አቡ ሙራ وهكذا እንግደለው ሲል ከገደልነውማ እንዲህ ይነሳሉ አጣጣለሱ ከዛ አቡ ጀህል ያው ጓደኛው አይደል
أبو جهل أشقى القوم من على قالوا لا عند ثم كقدلوا بنو هاشم تنسوا يقولوا تعالى أنتن كارك قال نختار 20 شعبا ይሄን ያህል ወጣትን ሰብስባለሁ አለ የተባሉ ወጣቶችን ከያንዳንዱ ጎሳ እናወጣጣል ከሁሉም ጎሳ ከዛ እነዚህ ገብተው يضربون ضربة رجل واحد የአንድ ሰው ምት አንድ ላይ ምቱት ሁሉ 50 ወጣት አንድ ላይ ከመጣው ደቡ 50 ቤት ላይ ይካፈላል 50 ጎሳ ላይ ሆነ በኑ ሃሽም ተነስተው 50 ጎሳ መጋደል አይችሉም ስለዚህ ካሳ ይቀበላሉ ቤታቸው ይገባሉ قال ابو مر هذا الرأي ابو مر ይሄ ነው አለ ይሄ የኔ ጀለስ ይሄ እኔም ከዚህ የተሻለ አላመጣ አቡ ጀህል አጸደቀላቸው وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوك وان اطعتموهم انكم لمشركون ሸያጢኖች የምትታዘዙ ከሆነ اولياء الشياطين የምትታዘዙ ከሆነ እናንተ በአላህ ያጋራችሁ ናችሁ ሸይጣን የምትታዘዙ አለ ማሐድ ኢለይኩም ያ በኒ አደም አላ ተዕቡዱ الشيطان አላ تطيعوا الشيطان ወላ ዱንያ ላይ አታገኝም انا ሳነው እኔ ሸይጣንን አመልካለሁ ለሸይጣን ልስገድ ربما هو شيطاني የሚባሉት ሸይጣን ማከፈር ሸይጣን ተሟጋች ሸይጣን ለሸይጣን ግጥም አድርገው የሚከራከሩ ሸይጣን ጀማዎች አሉ ሸይጣን ሐቅ ላይ ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሸይጣን አክበር ብለው የሚሰግዱ ማለት ነው ያን ጥፋቱ በኒ አደም ይፈልጉ ማጥፋት በተቃራኒ መሆን ማጥፋት ነው መጨረሻ ላይ ከሸይጣን ተከሰከሳለ እንጂ ዱንያ ላይ እንደፈለክ ትሆናለህ አላህ ሐኪም ወሐሊም ከዛ ውጭ የተፈለገበት የሰው ልጆች ሸይጣንን አታምልኩ ሸይጣንን አትታዘዙ ሰው ሸይጣን ይታዘዛሉ ሸይጣንን አናመልክም ቢሉ ስለዚህ የቂያማ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጆችን ከቀሰቀሰ በኋላ ከሰበሰበ በኋላ አለም አዕሃድ ኢለይኩም ያ በኒ አደም አላ ተዕቡዱ الشيطان انه لكم عدو مبين ግልጽ የሆነ ጠላት እኮ ከጀነት ያስወጣችሁ ከጀነት ወጥቶ የሚወሰውሳችሁ ገና ሊያጠፋችሁ የዛተባችሁ ጠላት እንዴት እሱን ወዳጅ አርጋችሁ ትይዛችሁ ይሄ ቅልነት መጨረሻ እኮ ነው አንተን ሊያጠፋ ቀን ከሌሊት የሚሰራ ጠላት ወዳጅ አማካሪ የሱ ታዛዥ ገና መሆን ليس في العقل هذا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وأن الله تعالى يسلطه على من يشاء الله سلطان ستوتال يفلقوا السو لا ليوسوس لا حكمانه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون كلما كان الإنسان ضعيف التوحيد ضعيف التوكل فالشيطان يتسلط عليه هو الشيطان بمن دم يتسلط به أنت لك ينصر الله سربت بدال سقات رونال وسواس يتشاوت به شيطان متشاوت يارقال ጭራሽ መጸዳጃ ቦታው አርጎ አንተ አፍንጫ ላይ ይሸናል ሲፈልግ ጆሮውን በሽንቱ ይዘጋል ወሃከዛ ልብህን እሱ ለየት ያለ መኖሪያ አርጎታል ልብህን ከፈለገ ያጣብባል ከፈለገ ትንሽ ይከፍታል ሸይጣን ሙሉ በሙሉ ተሰልጦብሃል አንተ ላይ ሰበቡ አንደኛው የተውሂድ ድክመት ነው አላህ ላይ ያለው ተውሂድ በአላህ መንጠልጠል አላህን መከጀል አላህን መፍራት አላህን ሙራቀባ ማድረግ ተውሂድ በአጠቃላይ ይሄ ሲደክም ሸይጣን ይሰለጣል ወደሊል انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون مشركوች እንደ ሙሽሪክ ሸይጣን የሚሰለጥበት የለም አስሉ ሙሽሪክ ተጫወተኮ ሸይጣን ይጫወትባቸው ሙሽሪኮች ሲሆኑ በተለይ አጥማሚ ሙሽሪኮች ሲሆኑ አጥፊ ሙሽሪኮች ሲሆኑ በጣም ይጫወትባቸዋል እንደዚህ አርጉ ይላቸዋል ያከፍራቸዋል በዲን እንዲያሾፉ የሐቅ ተቃራኒ እንዲሆኑ حرام ነገር በሙሉ እንዲፈጽሙ ይጃሂሉን بالمعاصي አይበቃው ሰዎች ሁላ እንዲያጠሙ ሐላሉን حرام አርገው እንዲገልጹ حرام ይሄ ነገር خلاص አላህ ለታምጹ አትስገዱ አትጾሙ ማዛ አምጹ ማለት አንድ ነገር ነው እኮ ላ ቁርአንን እንደዚህ አዋርዱ ይላቸው ቁርአንን በተቃራኒ ጻፉ ይላቸው ቁርአን እንደዚህ አርጉ ሰውን አጥሙሙ ነው ይሄ ሲሆን ከሸይጣን መጫወት እነሱ ላይ መሰለት የታዘዛቸው ሸይጣን ይመስላቸው خلاص እኛ ከወሊነት ደረጃ ደርሰናል ላይ ለምን ሸይጣን ያው ይወሰደን እኮ አንተ አይገባህ በል ሼክ ርሳም ተይሚያ በተቀሰው መጅሙል ፈታዋ ላይ ወልዮቹን ሸይጣን ጭኖ ተሸክሞ በጀርባ አዝሎ ወስዶ መካ አረፋ ላይ ያቆማቸው فعلا እና አረፋ ላይ በትክክል አሁን ይሄ ሚቃጁት ይሄ በህልሙ ምናምን ይሉት ራሱን የቻለ ሆኖ ወልዮችንን እንዲያረገን የሚለው ላኪን በትክክልም ወስዶ እዛ ቦታ ላይ ወስዳቸው ግን ኢባዳ የላቸውም እኮ አክፍሯቸዋል ከዲን አውጥቷቸዋል
ግን እነሱ የቂን ላይ እንዲሆኑ ከራማ አለን የአላህ ወልዮች ነን አላህ ሁሉ ነገር ታዛዥ ለኛ አርጎልናል ብለው እንዲያስቡ ሸይጣን ለነሱ ብዙ እንትን ይላል وقد ذكر بعضهم أنه كان شيخ عالم من العلماء وكان له تلميذ عالم نبره يزا عالم تماري نبر علم بوتا يكافلالو شيطان مطانا من قالوا أنت كولي نهالو الذي ولي اسكون كدرس ብዙ መትር ከማል ቁርአን ለማሐፈዝ ሐዲስ ለማሐፈዝ قال الله قال الرسول أنت ولي ባጭሩ ወጣ ቀጥታ إلى الخالق ስለዚህ مخلوق አያስፈልግም حدثنا بخاري وحدثنا ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم የኛ علم الخريق ነው ይላሉ ቀጥታ ተለምዶን ጥሶ የወጣው ነው የእናንተ علم الورق የወረቀት ነው እኛ ባጭሩ ነው حدثني قلبي عن ربي ቀልቤ ቀጥታ ከጌታዬ እንትን ያለው ለዛን ابن عربي الزنديق الملحد سيناجر كان يقول من ماذا يفعل بالورق من يحدثه قلبه عن ربه قلبه كجيتاو ቀጥታ የሚጨልፍ የሆነ ሰው የሚወስድ የሆነ ሰው ምን ያደርግለታል ወረቀት ምናምን አሁን ይሄን ብትቀበል እኮ አንተ ኸልዲንን በሙሉ ቁርአንን ሐዲስ በሙሉ እርግፍ አርገጥታል እንደዚህ አርጎ ከዕልም አስቀረው ቤት ለብቻው ማደር ጀመረው ከዛ ወሊ ነው ሼኹ ላይ ለሼኹ ማዘን ጀመረ ለሼኹ ያዝናል ስንት አመቱ ዕልም ያፈዘ እየደከመ እኔ ባጭሩ ወሊ ሆኜ ምስኪን فالشيخ فطن له يا شيخ ችግሩ ገባውና ካለው ለሽ ፈልጎት ለምን አትማረው ሲል لا እኔ ወሊ ሆኛል አያስፈልግም አለ كيف ለእንዴት ሲል በየቀኑ እኮ ማታ ጀነት እየገባው ነው በየቀኑ ማታ ጀነት ሄጄ የመጣው ጀነት ደርሼ የመጣው ጀነት ሳያችሁ ያሳዘናችሁ እናንተ قال الشيخ انا اليوم معك ዛሬ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ማድረው አብረን ጀነት እንሄዳለን قال طيب ምንም ችግር የለውም الشيخ بات معه في الليل جاء صاحبه اللي ياخذه مشوار الى الجنه يعني ኮንትራት ወደ ጀነት የሚወስደው ጓደኛው መጥቶ ተነሱ ብሎ ይዟቸው ሄደ ስንሄድ አለ ወደ ቦታ ደረሰን ስናይ ብርሃን ነው ግራ ቀኝ ፋን المهم ፓውዛ ጀነት ኑር والله يا اخي ጀነት ቆየን ያያችሁ ጀነት ያው ይሄ ነው ምናምን ብሎ ያላ ተነሱ እንመለስ ሲል ያኛው ሼኹ አይኔ ያልመለስም ጀነት ገብቼ መውጣት አልፈልግም እዚሁ ለኛ ቢሉት ቢሰሩት ቢገላብ አይ ሼኹ እኔ ከጀነት መውጣት የሚፈልግ የለም አስለም ምን ያደርግልኝ እዚህ ነው ብሎ ሲል ትቶኝ ሄዷል ጧት ስነሳ ግን ቆሻሻ ያለው የሰደው ቦታ ማቆሼ ሰፈር ነው አሁን ሸይጣን ተንኮል ነው ፓውዛ የገጠመለት ቆሼ ሰፈር ወስዶት ከላይ ከታች አርጎለት አብርቶለት ጀነት ገብተሃል ብሎ መልሶ ያመጣል አሁን ምስኪኑ አይገባው ጀነት ገብተህ የመጣህ ነው ምን ያረከ انظروا كيد الشيطان ተንኮል ተመልከቱ لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوا ስለዚህ ወልዩን ሹብሃ ይሰጣል እንዲያርግ እንደዚህ አርግ ላይ ካድመዋል نعم لكن ለሱ የሆነ ነገር ከድማ ከሰጠ እጥፉን ዲኑን ወስዶበታል አስለው የለውም ዲኑ ሌላውን በዛው ልክ እንዲያጣምለት ነው ሲፈልግ ነው ወስዶ እንትን ይለው አስለም መጀመሪያም በሸይጣን የተንጠለጠለው ሽርክ ነው استغاثه ከአላህ ውጭ ሸይጣን ተሰልጦባቸው طيب ሸይጣን አልተሰለጠብንም ይላሉ ላ ሸይጣን ታድኛ እኮ መላእክት ነው ሩህ ነው የሚካድመው መላእክት እስቲ ቁርአን ከፍታችሁ ቅሩ እስቲ ቁርአን ከፍተው ከቀሩ ሸይጣን አይመጣም አስላ እንዲቀሩ አይሰጣቸው ክልክል ነው አያተል ኩርሲ ገልብጠው ይቀራል ቁል አላህ ከስር ጀምረ ቀራይ ኩፍር እንዲሆን ማለት ጠንቋይ ካያችሁ ወይ ደጋሚ ሰው ሐሉ ብታዩት ተቃራኒ ነው የሚሰራው ተቃራኒ ይሰራል እግሩን ለምሳሌ በተቃራኒ እግሩን ሲያጥብ ታገኙታል ውዱ ያርኩኝ እንደሰው ውዱ አያረግም ይሄ ውዱ አርግ ያለው የሚለው ሞራል እንዲሰማው ያህል ነው ሸይጣን እግርን አጥበ ከዛ አይ ላንተ ወሊ ስለሆንክ ይለያል ብሎ ያዝለታል ሌላ ውዱ ከዛ እግሩን አጥቦ ከዛ ጭንቅላቱ ከዛ ይለዋል ይሄ ኩፍር ነው ቁርአን ገልብጠ ቀራ ይለዋል ላ አንተ ራቁት ሆነ ስገድ ይለዋል እርቃን ሆነ ስገድ يعني አንዳንድ ተውበት ያረጉ ሰዎች ከስህር ሲናገሩ አላህ ይፈቀጭ አናሳ ናቸው ምክንያቱም እንደየተባባለ ነው ሸይጣን እንደተሰለጠባቸው መታቀው ተውበት ማረግ ሲፈልጉ ያስፈራራቸዋል በየቀኑ ቤታቸውን ያንኳኳል ልጃቸውን ይጠልፍባቸዋል المهم አንዳንዶች ሲናገሩ خلاص ሁሉንም ነገር ነው ያረጋቸው
ሸይጣን ደካማ ነው إن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن أنت دكاما هون بس يتنطلطلك سو متكجل لسو متجبر ستون شيطان يواردها ليጫወት بل إلى رقطها يواردها سلط الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون ስለዚህ ሸይጣን ላይ ሰለጠ በተውሂድህ ሁሌም ተውሂድን አመቻች ተውሂድን ተማር በተውሂድ ቁም በአላህ ቢላህ ሊላህ ወፊላህ መስራው ለአላህ ምትከጅለውን አላህ ምትጠይቀውን አላህ ምትንጠለጠለው በአላህ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጉዳዩ አላህ ነው ቁርአን ባጠቃላይ ተውሂድ ሸይጣን ካንተ ይሸሻል ሁለተኛው ተወኩል ግዴታ ነው ያኳን ሸይጣን حرام ላይ ሰዎች የሚጥላቸው ተወኩል ስላሌላቸው በርዝቅ ያስፈራራቸውና ተወኩል ላይ ይጥላቸው ማዳ ሽርክ ላይ ይጥላቸዋል በልጅ ያስፈራራቸውና ልጃችሁን ግደሉ ይላቸዋል ያ ሸይጣን ያስፈራራና መፍትሄ ያመጣልሃል ሸይጣን ያኢዱኩም الفقر ويأمركم بالفحشاء ካገባሁን ልትቸጋገር ነው ምን ልትበላ ነው ምን ልትጠጣ ነው ምን ልጆችን ልታበላ ነው ምን ልትከፍል ነው ምን ልትሆን ነው ይሄው ነው ሸይጣን ማስፈራራት መፍትሄ ايها الشيطان ويأمركم بالفحشاء خلاص አጣያፍ ነገር ላይ ወደቅ ተውበት ታረጋለህ በኋላ حرامون ዝሙቱን ጣጣውን ያስወብልሃል ሸይጣን መፍትሄ ነው ያስፈራራህና ጥፋቱ ላይ ይጥላል ትልቁ ጎን ሰው ልጆች ላይ የሚገባበት ተወኩል የለም طيب ሰዎች የሚከስቡ ሰዎች ከስብ ላይ ያሉ ሰዎች ለምንድነው حرام የሚሰሩት ለምንድነው حرام የሚሰሩት ለምን ሸይጣን ተታዘዘ والله حرام ነው በል عاقل فاضل የሆነ ሰው አላህን የሚፈራ ነው ዲን ያለው ሰው ነው حرام ነገር ይፈጽማል حرامون حرامነቱ ያወቀው حرام ሆኖ ያወቀው حرام ግብይት ይገበያያል ወንድሙ ገበያ እንሰሊ ይገበያያል የራሱ ያልሆነውን የራሴ ነው ብሎ ይመላል ማላ ያበዛል بركة لم ستلا خلاص قبيانه سراو بحرينه سرا يا أخي يا لو شت مسرات لا الشيطان من بلوتال قال واشا قالج بربره قال وام قال مال من قال بقى رزقون تنا يغنيم سراو يطفال وانتن يهدال وانتن بلو حرام يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء توكل بينوره جن الله يتعافلهن اتاتو رزقه لا يقدم حرص حريص ولا يأخر غفلة غافل ይሄን ብታቅ ኖሮ ሸይጣን ካንተ ይሸሻል ይሄ ተወኩል ይሄን አልችለውም ሌላ ፈል ሸይጣን ያስፈራራሃል አሁን በዚህ ሁኔታ ስራ ሊበላሽ ነው ሊባን ነው ሊሆን ነገ እንዴት ነው ሰው ላንተን ብሎ ሰው ሌላ ሰው ጀመረ ያንተን ስራ ወጣ ወረደ ስለዚህ ከወለዱ ሰድ ስለዚህ حرامون አራጣውን ያስውብልታል ስለዚህ እንደዚህ ማረግ አለበት ሸይጣን መኪዳ ሁለቱ መግቢያ ተጠንቀቅ ተውሂድ توكله ከተስተካከለ አብዓድ ማይኩን ሸይጣን አንክ የሁለቱ ድክመት ሸይጣን አንተ ላይ እንዲሰለጥ አያት ሱረቱ النحل دليل ليس له سلطان على الذين آمنوا إيمان وعلى ربهم يتوكلون ጌታቸው ላይ ተወኩል ነው ሁሉም ነገር ላይ ሲበናው አንተ مع الله تكون اغنى الناس ከአላህ ጋር ከሁሉም የተብቃቃ ትሆናለህ ما يحوجك الى احد يا رجل الله عز وجل يرزق الكلاب والحشرات والحيوانات والحيتان وأنت عبد من عباد الله المتقين تظن أن الله عز وجل يحرمك أن الله يمنعك هذا سوء ظن بالله عز وجل توكل ما أطعت الله لا يسوء الظن احذر من هذا على كل حفظكم الله تسلط الشيطان احذر أن الشيطان يتسلط عليك توحيد توكل ذكر مع بذات عدم الغفلة استغفار مع بذات شيطان كانت انديرك شيطان كانت تسفى انديكورت شيطان كانت حرب عدو بزي مساريانا أنت متواقع شيطان وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى كتن قولاتشو كثيراتشي فلقوني تبكار قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك شيطان بدمسو استفزاز ميارقو مياتاللو بزول قال ابن مسعود الغنى والله هو صوت الشيطان دمس بلو مالت موسيقى ነው የሙዚቃ መሳሪያ ባጠቃላይ ሸይጣን የሚያታልልበት وهو بريد الزنا الغنى بريد الزنا እንዳሉት غنى ሙዚቃ ብሎ ማለት የዝሙት ተላላኪ እሱ غنى ላይ ከወደቀ ለዝሙት ቅርብ ትሆናለህ ነስ الله السلام والعافيه ምንድነው غنى ማለት ዝሙትን ማስዋብ እኮ ነው ዝሙትን መግለጽ ነው ዝሙትን መንገዱን መጥቀስ
ሰለፎች ለዚህ ነበር ጆሮአቸውን የሚይዙት ابن عمر كان ياخذ يقول اشدد ለልጁ አጥብቅ ይለው ነበር ጆሮውን ያዝ አጥብቅ እስኪያልፍ ድምፁ ይሄ ከንተኔ የሰማን አይመስልም የቴሌቪዥኑ ይሄ ተቀናበረው በሙዚቃ መሳሪያ ራዕይን ይغني ራዕይ አንድ እረኛ ነበር እየዘፈነ ነው የሱን ላለመስማት ነው አማ የተቀናበረው ይሄ የተስተካከለው ይሄ ስንት ነፈቃ የተደረገበት ፋሲቆች ፈናኑን ሙጅሪሙን العراه تركان የነሱ ሸር ማሸደ ሸደ ይሄ ሸይጣን ቤት ናቸው ከነሱ ሸይጣን በነሱ ተመስሎ የሚዞሩ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك አስሩጥባቸው እነሱ ለበخيل በፈረስ ሸይጣን ይጋልባል ሸይጣን እግረኛ ሆኖ ይመጣል ፈረሰኛ ሆኖ ይመጣል ሰለጥ عليك وشاركهم في الاموال والاولاد ገንዘባቸውም ላይ ልጆቻቸውም ላይ ተጋራቸው ይሄ የተሰጠው ስልጣን እኮ ነው ለፈተና ማለት ገንዘብ ላይ ይጋራሃል ገንዘብ ላይ ይካፈላል ገንዘብ ላይ እጁን ያስገባል ምግብ ላይ እጁን ያስገባል ስትበላ አብሮ ይበላል ቤት ስትገባ አብሮ ይገባል ቢስሚላህ ካላል ከያድራል አድረክቱሙል መቢት ወልዓሻ ራትም ማደሪያም አገኛችሁ ይላል ቤት ይገባ ቢስሚላህ ሳትል ከገባ ቢስሚላህ ሳትል ከበላ ሐዲስ ጃብር في مسلم እንደመጣ والأولاد لجه لا يراس يحضر الشيطان ابن آدم كل شيء حتى عند الوقاع يا آدم اللي جايتهم كما وصوت حتى على بيتهم سيجناي راس شيطان درشان دينورونه لجولاي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كشيطان طبق أنا أرك لهم مترزق مستطن لجم كشيطان طبق قال إن قضي لهم ولد لم يضره الشيطان شيطان أي قوداو متى بذكر قال إن شاء الله في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال ما من مولود يولد إلا يطعن الشيطان بخاصرته فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا عيسى وأمه ذهب يطعن فطعن في الحجاب وذلك قول الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ሁሉም ይወለል ሸይጣን ሄዶ ይወጋሉ ወገቡ ላይ ጎኑ ላይ يعني አለሁልህ ማለት መጣልኝ አብሽር እንደማለት ነው ابن القيم እንዳስቀመጠው ይጀምራል ከዚሁ ማለት ነው መስ ሸይጣን لكن حديثه ላይ ሸይጣን አይነካውም ሳይሆን አይጎዳውም ሸይጣን አይጎዳውም በአካሉ አይጎዳውም ተብሏል በልበዲኑ አይጎዳውም ይሄን ذكر ካረሳ ይሄን ذكر ከጠበቁ ይሄን ذكر ካሉ ሰበብ ነው ሸይጣን ልጅህ ላይ እንደሚጋራህ ማስፈጫ قال وما يعدهم الشيطان الا غرورا ሸይጣን መታለልን እንጂ ቃል አይገባላቸው ቀጠሮ ማታለል ነው ለغرورا ማታለልን ያታለላቸው يعدهم ويمنيهم ووعدتكم فاخلفتكم الشيطان ቀጠሮ غرور መታለል ነው ውሸት ነው የቂያማ ቀን በሙሉ እስካሁን የቀጠረው ነገር እንዳፈረሰ ያውጃል ውሸት ነው እኮ ይሄ ቃላት አብሽሩ ነገር ታረጋላችሁ ነው ከናንተ ጋር ነው ለማልፋስ ፍራስ لا اله الا ምሳሌው ይላሉ ሸይጣኑ ተወታ ምሳሌው ለካ አንድ ሰው ሊሰርቅ ገባ አንድ ቤት ላይ ሊሰርቅ ሲገባ መጀመሪያ ተቸግሮ ነው ይሄ ሰው መቶ ብራቶ ሸይጣንን አማከረ ወስቱ እሱ ሸይጣን እንዳማከረ አላወቀም ሸይጣን አለው አንተ ሌባ አይደለም ንጹህ ሰው ነህ ሁሉም ንጹህነትህን ያውቃል ብትያዝ እሷ ነው የምትፈራው እኔም ካንተ ጋር ነኝ ብትያዝ እኔ ማኩ ሁሉም ሰው ያውቃል ዘንድሮ ቸግሮት ነው ይላሉ ማንም ኡዝር ይሰጣል ስለዚህ ለዛሬ ብቻ ገብተን 100 ብር ሌላ እንዳትወስድ አልመክርህም 100 ብር ብቻ ይዘህ ትወጣለህ ግባ هذا وصف الشيطان ይሄ ምሳሌ ነው እንድትዳፈር ጥፋቱ ላይ እንድትወርቅ ሲያስወብልህ እኮ ሌላ እንዳታሰፋ አይፈቀድም እቺን ብቻ ለዛሬ ብቻ ለራስህ ማቅ አለብህ ሞት አለብህ ምን ታደርጋለህ ሰዎች አልፈቀዱ በቃ ለዛሬው ልክ ሸይጣን ቢሰርቅ ገባ خلاص ለዛሬ ሁለተኛ አይለመደኝም አስተግፍሩላህ አስቀድሜ ለዛሬ 100 ብር ሊወስድ ልክ ሲገባ ሴት ልጅ አገኘ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ አገኘ ፍትና የምትሆንበት ሴት ምንድነው የምትላለ ማንም የለም ቤት ዝግ ነው እሷ ነች አንድ ላይ ከዛው ጋር ተውበት ታደርጋለህ ሁለቱም
ስለዚህ ብሎ ወተወተው المهم ገፋፋለት እንትን አለው ደፈራ አሁን ሸይጣን እስሉቡን ይቀይራል አሁን እቺ ብቻ አርጋ አይደለም የሚለው ወይ ያለቀልህ እኮ አሁን አለቀልህ አሁን ቆይ ስማኝ አሁን ሰርጋ ብቻ ብትወጣ እንዳልኩ ችግር አልነበረው ወይ አሁን ችግር እሷ እንደፈራል እሷ ደግሞ አለች አይታለች ነገ ማን ያረጋሽ ስትባል ሞልታ እከሌ ነው የምትለው ምን ይሻላል አንተ ራስህ አምጣ አቡ ሙራ ምን ይሻላል ሲባል ገደላት ተውበት ብለው እንትን የለም ተውበት አድርግ ብዙ ተውበት አድርጋ መስጂድ ውስጥ አትወጣም ተውበት አድርጋ ገደላት እዛ በኋላ ገሏት ወጣ ተመልከቱ ሸይጣን ከመቶ ብር የት እንዳደረሰ هذا مثال ይላሉ ለማለት የሸይጣን ውጥወታ መጨረሻ ላይ አሁንማ ምን ተውበት አለ ነፍስ እኮ ነው ያጠፋው ተቀልዳለ ዝም ብላ ኖሮ የተቀረችው ወደ ጀሃነም አብረን እንገባለን ይላል በኋላ فلا حول ولا قوة إلا بالله لا تتبعوا خطوات الشيطان ማለት መቶ ብሩ ላይ ነው መጀመሪያ አትቀበል አውዱ بالله من الشيطان الرجيم ሸይጣን አይሰለጥበት ልብ ላይ የሚያመጣው ነገር ሁላ የሚያስውብልህ ነገር ቀጠሮ وما يعدهم الشيطان الا غرورا ብለህኛል እንዳትል ሸይጣን አንተ አይደል ያልከኝ ቃል ገብተሃል ይሄ ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان እናንተ ላይ ስልጣን ነበረኝ ማስረጃ ሰጥቻለሁ እኔን ታዘዝ ተብለሃል ሲጀምር رب العالمين تو اتتازز ብሎ እኔን ታዝ ምን ላርገ ጀሃነም ይሄ ጀሃነም ላይ ነው እንደዚህ ቢል فلا حول ولا قوة الا بالله يا اخوان نحذر على انفسنا وعلى غيرنا من تسويلات الشياطين تزيين الشياطين وغرور الشياطين ووعود الشياطين ሰዎችን ሁላ እንትን ያረጋቸው ሰዎች ጊዜው ካለፈ በኋላ شيطان يقال وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان باروچ الى الله انما ናቸው እነዚህ አላህ ባሮች ሙእሚኖች ተወክሎች ሙخلصون الا عبادك منهم المخلصين شيطان ايس من المخلصين ገና መጀመሪያ ሲይዝት ማለት ሸይጣን ባሮችን አጠማለው ሲል እነዚህ ሙخلصዎች ለአላህ ብለው በእخلاص የሚሰሩት ተስፋ እነሱ ላይ እንዳሌለው አውቀዋል በጊዜ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي እነዚህ عباد الله المخلصون ሸይጣን ስልጣን የለው ሞትወት መወስወሳይ ይወሰውታል ከውጭ ይሄ አይጎዳቸው ታይታሰሩ እንዴ قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نسوا لا سلطان ليس لك قوة سلطان في القوة يأتي بمعنى القوة في القرآن يأتي بمعنى الحجة نسوا لا سلطان إلا نسوا لا مصرجة إلا وكفى بربك وكيلا بقيتها بقينة وكيل طباقينة قيتها يبقانه الله يطبق أتشوال الله يوفق أتشوال الله كان نسوا يعمشاتهم وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هذا خذ قاعده الشيطان سيسمر يسوس الشيطان اللي يارجي الشيطان اللي يارجي في درسوا الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا نذا يامنوتنا الله لا يتوكلوت لا سلطان يلهم اذا يارجال نعم يسوسال يمكرال لكن አይሰለጥባቸው አይጫወትባቸው አያገኛቸው انما سلطانه على الذين يتولونه سلطانه ወዳጅ አርገው ያዙት ላይ የሸይጣኑ ለታ ተመልከት ዱንያ ላይ የሚገብሩለት ሚታዘዙት ለሱ የሚሰሩት ሸይጣን የበለጠ የሚያደክማቸው እነሱ ነው ዑመርን ሲያይ በዛ ሸይጣን የሚሸሸው ለምን ይመስላል ይሄ ወዳጄ ነው ጥሩ አረገልኝ ጥሩ ስለዋለልኝ ውለታ ብሎ እኮ አይደለም ሸይጣን ስለሚቃጠል ነው እንደ ዑመር አይነት ሲጠጋ ማዳ ሲጠጋ እንደ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አይነት አጠገብ ሲጠጋ ስለሚቃጠል ነው ኢብሊስ ስለማይችል ኢብሊስ ከኢማን ጋር መኖር አይችልም ከኢልም ጋር መኖር አይችልም ከቁዋ ጋር ተወኩል ላይ የቂን ኢኽላስ ካለው ሰው ጋር መኖር አይችልም ስለዚህ በርቀት ያ ኮም ኸጣም ቢባል እሱ ነው በዚህ ሩጡ ለጫቂቱ ማለከ الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك ይሄ አጂብ ነገር ኩል ባሰብከው ቁጥር ላይ ይሄ ሐዲስ يعني عمر بن الخطاب ሲመጣ በዚህ ካየ ኢብሊስ ያኛው ኢብኑ ኸጣብ እንዴት በዚህ ይላል طيب አንተ ብትመጣው በዚህ ኢብሊስ ምንድን ነው ዘመዴ ሊል እኮ ይችላል አላህ አለ አብሮ አደጌ ነው ማንሳ
احذر من الشيطان مداخل الشيطان كشيطان مقبيات تطنقق إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكل إنما سلطان الذين يتولون تعرفون قصة الإمام أحمد هذه فيها عبرة يا أخي أنت كبدتين لما وقف لك بالله إيمان توكل إخلاص لك إنه كبدته شياطينوችም ጂኖች በዛው ልክ ነው የሚፈሩ أما شياطينوች በክፍት ጊዜ ከነሱ እንደምትውል ካወቁ አንተ ቦታ ይሰጡም أصلا يحتقرونك يزدرونك عندنا أنت كذا أنكم القصة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إنسان سأله قال له قريبي مريض يعني وداجي تاموال رقية أرجلت من أمثيل الإمام أحمد رحمه الله مشغول نبرنا أني ألفلم هي أحمد عمانه بلا توتال تامو سوي عمانه نزوسي شوها وطاهيد إبليس يعني يا جين وانت وهكذا جاءت عن ابن تيمية مراسو يقرأ نبرة وهذا متواتر إمام أصلا عند ابن تيمية عينة رقعاتوج رقية ما يركسو فإلمنا عند هونوشو بفارماسي أدلم رقية يعني بر بيش عمتها رقية نقطة ملس أسر جلسة الزنال ويقنو عند يوطا قطرو سايلك برو سايك كفل نزي أدلم نزي ولما وجناتشو الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنت مسلم لا كافر مسلم كونك مسلم هنا سو عزام عرق أيشالي كافر كونك وطا لراس ستل قالون بقرآن ناقاتلها نملو يقرأ نبر إيمان توكل يقين يالله توكل يالله الشيخ الإسلام تيمية شيطان كسمات شيء فرا نبر بل ذكر سمعت أحد الإخوة عندهم دموش بمنغاز جزي نبر أهلي تعمى نبرات إذا تعمى ليش عند حالة نفسية يعني حالة نفسية معناتها عند وسواس يالله عند عين الناس يالله عند سهر يالله نقرنه همموا عمانه كذا بحالا ብዙ ነገር አረግንላት እንትና ابن باز ጋር እንውሰዳት ابن باز ጋር እንይስል ይጮሃል ተኝታ ያለችው ደክማ ኃይሌላትም ابن باز ይባል ይጮሃል የቱም ابن باز ጋር ብቻ ተወሰዱ ይል ابن باز ጋር ከዛ መሄድ እምቢ አለች ነው እምቢ ያለ ነው የሚባለው المهم ሁለቱ ከዛ ابن باز ጋር ሄደና ዱዓ አርግላት እንደዚህ አሟታ ለህቴና قال الله يوفقها على ابن باز እሱ የፈለገው ሞቀ ያለ አሚን الصلاه والسلام على رسول الله እንደዛ እንዲባል ነው የፈለገው قال يا شيخ الله لا 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 الله يوفقها الله كفايه اموات الكون الله يوفقها يعني الله وفقات ማለት ከሁሉም ነገር ጠበቃት ማለት الله وفقات ማለት ዱንያም አኺራ ተስተካከለ الله يوفقها هذا المهم فعوفيت እንደጠቀሰው عوفيت او نحو ذلك رحمه الله اجمعين شاهد إمام أحمد بن تيمية عمال أكون ليه لا هين قصة سمتوا لي لا جدي أنتو يونا صوت عمال بلوش عمالك يعني الذي رك أرجع سبلا يعني إنش عمال بلو لك الله من إنش عمال بيش عمال أكثر جيني منالو عمال صار أنتم مسبط عنه تعمال وإيش أنت تقول لك نعلو أنت ما إيش أنت جيت ولا مشي كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده عندنا وإيش عندنا والجن ما اعتبروا بك أصلا هذا الثقل هنا كبدته مالت بإيمانه وبعمله وبصدقه وبإخلاصه لك كبدتي نوران الله سبحانه وتعالى فسمينتي يا رجل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله